دم باش تماشاوانین هجای نوروژا دوستان ده تاشته نوروژا دوستان ده ایرو وکه همی جاران میوانکی می گلکی تایبت هیا او بخواه کارکی گلکی جدا دکه کدناوا کردان ده کم کسن بلکی جی تکانه کسه از پشا جوی بخوشی بپرسم پرتوک خانوانه یعنی پرتوکان آوا دکه کاری وی اوه چه پرتوکین اوین نورمال کو ام دبینن چه جیین دیجیتالی بن پرتوک خانیان آوا دکه لی او بخواد همان دمیده وکه پرتوکه که تاریخی براستی هر جارا کو از پیرا رودنم و ام صحبتی دکن وکه کو من پرتوکه که دیروکا کردستان خونده به گلک زانیاریان جی وردگرم گلک سودو استفاده جی دکم گلک خلات ناف دولتی ورگرتنه لسر استا ناف دولتی یک جوان 10 کسایه کدوار آوا کرنا پرتوک خانه ده خلات گرینگ ورگرتنه در لیسته دو گاردیان ده یک جده کسان هاتیه دست نشان کرن کو پرتوک خانه که گرینگ آوا کریه و خلات جدوی وارده ورگرتیه لکه خلاتین پرتوک خانه کنگرس امریکا و گلک خلاتین در یعنی دوار خود یک جه کسین هری سرکفتیه نه لسر آستا کردستان لسر آستا جیهانه میوان منی رو که آمد دمیرخانه بخیراتی که زور سپاس گلک جامعیت و دستت خوش تحقق کریه سپاس مالاتا و اون جامعیرن ایجار امی هول بدن لسر به تاشته بله چکی بحثا کاری تبکن تتخوازی هم جویه که دست بی بکن که پرتوکخانه چیه؟ پرتوکخانه هر اف کو ام دبینن مثلا کم کرنا پرتوکان لجیه کی یان سیستمک ریز بندیه کو دیسیپلینک جیره هیا کتابخانه وی اوی کل پرتوکخانه کار دیکن شما بین کتابخانه وان بیگمان کتابخانه وانی علمکه بله علمکی خواهی تایبت هیا جبونی مثلا امریکا یک کتابخانه وان به حسابی بکیمایی گره ماستر لسر بشه کتابخانه وانی هره بله بشکی جدایه بشکی جدایه بسری خواهیم بله لی کتابخانه جی و گرک سپاس ماتا کتابخانه جی وکی مروه و وکی تشتی دنه کتابخانه جدا جدا هنه مثلا کتابخانه لگوریا مدرسانه لگوریا زانکویه هر بشکی زانکوی کتابخانه تایبت پیوی بشی لازم بله کتابخانه ام بن که او تشتکی تایبتیه گلکی بشی وانه تایبت هنه ایدی افز دست پیکا تاریخی دا کل کردستانی هر دست بکری المزوپوتامیا کتابخانه اول لوری چی بونه مناقشه که گلو پیشی ای مصر بیان ای کردستانی بیه او سراسر جهان مناقشه ای کی پیشی چی بیه زلال نبویه زلال نبویه هر دو جی همدم بونه که امزیده مثلا او ام دبین قافک قابل گرمرهنه کردستان چی اما قافکی و کی جرا درد کبن بله کتابخانه اول سروی کتابی اول سروی آتنا نفساند جوی دمیده جوی دمیده دما مثلا 500 سال بریاز 2000 سال بریاز اینی چند هزار جوان قافکار کردستانی هاتنه پیدا کردن کو تدا کنترکت تجاری هنه نابرا مصر و سومریا دا لسروان قافکا هاتیه پیمان هنه قانون هنه تشتی کتابخانه اول او بونه لجوی اینگه حتی ویگا بیگمان علم پیش کتیه قابل چقا علم پیش کبه بله چقا کتابولی کلین باش چید بن هاوقات شتینو دینه آوقتی پیدا کردن بله شبوی مثلا گره کتابخانه تایبت هنه ایرو کتابخانه شخصی هنه کتابخانه عام هنه ایزان کویا بشی جدا هنه که کامت تو چوا هاتی کردستانی مثلا پشتی او قصال جبو کارکی تایبت تو هاتی کردستان اف چند سالم تو هاتی هریما کردستان ولاس یکم جراتم کردستان 2006 وقتی زانکوی کردستان لهولیر آوات کردن اعلانات کی دابون پیوستی اوام کتابخانه‌وانه کی هیا کو ولات کی به انگلیسی خوانده به و 2 سال تجربه وی هبه من 6 سال تجربه من ابو 2 ماستر من ابو نه یک هرچی من زیاده بود من مراجعات کردم مگوازی ورم از فلوریدا دجیم هیچی آدرس همونی رسمی لوریه بله من گلک بریا کردستان کربو از هر من ولاتی خود کار بکم تا پرتوکخانه زانکویا کردستان آوا کرد بریا سرپرستی آوا کردن و اینا کی کرد اوجی حتی ایروجی یکم کتابخانه زانکوی کردستان و عراق تب وقتی ما آواجی کرد یکم کتابخانه بود که اینترنت به سانسور و سربست سرانسر روجلات نابین تنه لوریه بود
إيجر أمي ذكر تاريخي بيجومان كبري مثلا ددماكو كرد حكم داربون برتوخانه وعلم وزانست بتشاوا هي بولي بري ويست خوازم بالي بكشينم سرويجي كوت سرپرشتيا هنا كاري دجيت كي الهريما كردستان وك استوتيا كلابورا كردي هون چه کاری نها لوی دارید که؟ نها از لگل هفکار کمونه امریکی لنیویورک هم سرپرشتیا دیجیتال کرنا کلوپوری انستیتوتیا کردی لسلیمانیه دیکن. مهیبیدارن تبعی یکم برای کو پیکل گوری استاندارتی اینترنشنال کو مؤسسه کاتی دیجیتال کرن. در وایویجی از محاول دین کو کتابخانه و موزهخانه بارزانی نمرل بارزان بیت آوا کرن. سرویجی از اشتکیم لگل گلک برادر دینه نه تنه ازم. گلک کسی دینه تیمکنم باور کار دیکن. و چه تیده و تو نخوازی هنگ زانیاری هم خودی بگم از وی بیجم ما بس هم اوگاوی او وبو نه تنه لکردستانی لسر روی جهانه چند حبتای بندی خواهدن. چه کوبری نهات بندیتن تیده بند. لسر کردستانی لسر بارزانی نمر سر شیخ عبدالسلام بارزانی سر شیخ احمد اوانا تیدا بنم حول نت یعنی وقتی میگم ما تیمکن برادران رجال با کارت کردن باشی با خدمت اول خدمت گزاریه من بله وقتی خدمت نتوی و عامه یعنی با اینا که هم کار دیکن ایدی هیویا ما اول کود باشترین تشتیه بل کردستانی ام فكرن تاريخي هناكي كاكامت تبرجي الصحبات تايبت جمن رهناكي بحث كريا كومير نشينين كردان خديه برتوخانين جلكي جرينج بون كي جان جوان مير نشينيان مثلا نمونيه د تاريخي دا كو خديه برتوخانيه كدولمند بون ميرشيني از خوازم بزمانه كي دني بيجم كو غوتنا ميرشيني لكردستان مخابن بچوك تيخيال Kraliyetin Kürdistan'ı hem bejin rastla resmi sıfatı olan kralın. Bu Kürdiye melik buna yani melik şah buna. Hem bu Kürdiş melik u kral adı bejin mir. Yani hate go mir, hate go kral, hate go sultan aynı. Bəli. Mesela bu sıfatı miri Ahmedi sultan bu. Yak jwanê navdar Sultan Hüseyin'e. U Livan işte taybet interesant balkê şeye ev kraliyetin Kürdistan'ı ku serbuxwe bûne gelek ehmiyet dane perwerde kitêbxaneyê baş zankoyê baş ava kirine mesela kitêbxana Kopanî li Amediyê hema duê newala pişta Amediyê de di newalê de ye gelek cîvî xweş e baştırın üniversite biye le rojlata navin ne tenê li Kurdistan. Yek jwan baştırın üniversite. Kîja sala tu behsawêt kî? Sultan Hüseyin wînakê 1532 da ava kiriye. Bonî malumat jî 104 sal beriya Harvardê hatiye ava kirine. Ew pirtûkxana üniversite Zankoya Amedî. Amedî lê ew nekevin Zankoya li Amedî meşhûrtirîn e. Belê. Beriya wî jî üniversite hebûn li Amedî li Bedlîsê li Amedê û li Soran û li Derîdin jî hebûn. Lê ew binavûdengtirîn û 1500 da ew ê nifsan nebêjim ji Şerefxan Bitlisî bigire Kralê Bedlîsê, Evliya Çelebî, Seyahê Osmanî, Katib Çelebî, nivîskar û tarîxzan û coğrafyazanê cîhanî Osmanî, ev tev gelek methef kin. Rastî gotinekî yerê taybet ez dixwazim bas kim Katib Çelebî nivîsandiye vînakê. Dibêje Amediyê dibe miletî wî gelek mêvanperwer in, xwendin e, müeddebin, alimên gewre û navdar di nav wan da derketine û qedrê alima gelek digirin. Yani ez bixwe wekî Kurdekî nikarim vî binivîsim. Yani ne göre yekî Kurd hevsa methê xwe bêjin tu methê xwe dikî 1648 da vînakê nivîsandiye. Yek ji wanê din jî mezintirîn li welatê Ecema û Îranê alim Seyid Elî Kurdî bûye. Gewretirîn terîqeta Şafiîya Suniya serpereştiya vînakê kiriye. Seranserê welatê Îranê gewretirîn ew gibiye. Şah İsmail vînakê îdam kiriye bo ku jê tirsiya ku gelek quweta wî mirîdî vînakê li gelek welata hebûne gelek ew bûne
عالمێکی گەلێکی مەزنان مریدی وی نەتەنێ کورد بوونە ئیرانی و فارسی و ئۆزبەک و پرتوخانە چەند پرتوک تێدەبوون کە گامەدا ئامێدیە وێ دەمێ ئاکێ بوو کیژان میر بوو ئیدی مەگوت ئەوانە گەلێک مەتحێ کتێبخانە ئەو کێ دکن زانکۆیە کۆپانی دکن لێ کتێبخانە مەزن ئێ میرحاجت ناوە قالێدا ناوە باژارێ ئامەدیەدا بیە کتێبخانە میرحاج 10,000 کتێب تێدا هەبوونە vêga gavê ku et îro bêjiya 10,000 kitêb hene ez karim 10,000 kitêba têxme flaşekî newsa te behsa ew konsulê Brîtanya kir li İtalya yek ji pirtûkxaneyên dewlemend tê hesibandin di tarîxê de newsa wê demê İtalya ciyê çapxana bû İtalya yani Rönesans dema xwe herî geşta bû Avrupî Alman û İngiliz diçûne wirê bo kitêba bikirin bo kulturî tarîxa Rom fêr bibin û tarîxa Yunan li wirê fêr bibin kitêbxana wî 6,000 kitêb têda hebûn dîsa nebqasî dîsa nebqasî ew kê Amediyê bû li kitêbxana wî jî George SM Kralê Brîtanya George SM kitêbxana wî kirî bi 10,000 poundê wê hengê kirî yani mirov dikare bêje bû bingeha pirtûkxaneya şahnişîna Brîtanya newsa bêguman bizavit ew bingeha kitêbxana şahnîşanê Brîtanya George Sisê ew bûn Joseph Smith bû ew kitêbxana Joseph Smith bû ew 6,000 kitêb bûn keka me tê zanîn meselen yekemîn nivîsa Kurdî kengî derketiye yekemîn nivîs li Kurdistanê çêbiye ewe bê minaqeşe lê ez dixwazim nimûneyekî dinê jî bidim beriya mala nivîsê ku ev bênerê me baş tê bigîjin qîmeta ew kitêbxane û perwerdeyê Kurdistanê bizamin yanî çunkî tarîxê beropaş çêbiye li serê me divî ew kî de yek ji wan jî mesele nêzîkî 200 sal peyda zêdetir jî 1815 kitêbxana serokê Amerîkaniyê berê Thomas Jefferson bê Thomas Jefferson mirovekî zor taybet e ne tenê serokê dûem dewleta federalê Amerîkayê di aynî wexta nivîskarê deklarasyona serxwebûna Amerîkayê jî pirtûkxana wî dewlemend bû yanî ji ber ku yek ji wanê herî pêşketî xwendevan ew bû pêdane nivsandin deklarasyona serxwebûnê gavê İngiliz Washington DC îşgal kirin 1912 da kitêbxana Kongrê şewtandin di kitêbxana Kongrê de wê hingî 3,000 kitêb hebûn ji bo wî misade bikî ji bo wî gotin em ê kitêbxana ji nû de ava bikin kitêbxana Thomas Jefferson em ê bikirin cevkî gewretirîn kitêbxana li Amerîka wê hingê Thomas Jefferson bû zanî çend kitêb têda hebûn çendin 6487 kitêb dîsa nebqasiya Amediyê dîsa nebqasiye em bên ser mesela destilat û ilm û zanist mesela demê Kurd destilat bûn mîr bûn şah bûn ilm û zanist li cem wan pêşketî bû piştre çima gihîşte merheleyekê ku ew ilm û zanist nemîne gavê ku kitêbxane û ilm hafiza milata ye yani wekî kompîterê ku te software jê deranî ev dibe wekî tenekeyekî qîmeta wî namîne gavê te kitêbxane û ilmê milatekî te ji wan astan tu ruhiyeta wan avalakî wan bêruhdî wan dikujî ev 200 sal e dewletên gewre li ser Kurdistanê musallat bûne hewl didin hebûna Kurd û Kurdistanê ji hewlê rakin yani resmen til xerîta dinyayê dirênî ne Kurd têda heye ne Kurdistan têda heye rakirine 100 sal e rakirine û dixwazin Kurda fîzîkî jî wekî milet ji hewlê rakin ji bo wî tenê ji winî ku em bikarbin serpiyê xwe bimînin ji nû de xwe ava bikin bi dewletbûnê zarûriyê ku em bibine dewlet bê wî em nikarin bibine dewlet wêga xelk ew dike seranser dibêjin Kurd nexwendene Kurd cahilin Kurd van tişta nizanin di kitêba coğrafya wextê çûme Amerîka min üniversiteyê xwe min kitêba coğrafya rên basa Kurda dike sê çar cümle rismê malbatekî koçer danîne wirê dibê Kurd evin û li ser hidûdê Îranê Iraq diçin hevqas yani dibînî çi bêbextî ye evel ser navê ilm xelkê xwe bi vî hawayî perwerde dikin
بله. ایدی اوجی جامعی کرد بو ناوی کرد خستونی گلک جیدن شو ناوی کرد در باز ندبون کتابه ویگا جدایه بله. بخیر هرم کردستانه ام تیسا پاریکی کتن ناف زمان دولتی خطينا سرف. و بهفدا لوی دما كنت بحث دکی کو علم وزانت لکردستان پیش بو پرتوخانه کردان جای دنیای ودمه پیشکتی تربون دولمن تربون ودمه چه کیجان علم لکردستان دهاتن خوندن لمدرسه ارزاف پرسکی زاف باشه مالاتا با کیف هم زافات تبی پرسیکر çünkü ecberku kitapxana mire belise Paşay Osmani Frotyal Bazar yani mesaj kiriye Frotya auction mazade Jberweye ki amzanın navaroka kitapxana da o perverde medrese Kürdistan'da da şey yapıyor. Mesela kitap tıbbı hebu, veterineri hebu, astronomi hebu, coğrafya hebu. Hatta atlasa her inu la Avrupa hatbu çapkın kitapxana Krali Belisi da hebu, matematik hebu. her neve ilm kurcure be ji kitêbê Aristo û Plato Eflatun bigire vir da belê kitêbên istisnayî bi qîmet û xeritê dinyayê û atlasê dinyayê jî têda hebûn ji bo wî em zanin ku çünkü kitêbxane bingeha perwerda medrese ye rast e ji bo wî ti kitêbxane awatî xelkê perwerde bikil ser ilmekî êdî mesela bu numune medrese Osmaniye hatta destpêka 1800 belê ilm têda tune bûn tenê tiştê dînî lêl cem Kurda hebû lêl cem Kurda hebû û heta ne tenê ev jî gotinekî bi ciyek û merov bêje binî çiqas heyecan digirim kêfam ji wan zarte dîdî ev kêde Evliya Çelebi gavê Amedê û Amediyê jî Amedê Diyarbekirê îro dibêjin û Amediyê tiştekî balkêş dibêje zav balkêş dibê ev der ku Kurdistan e newekî Erebîstan di nav ezberkirin hafizkirina Kelamullah jî wekî erdemek naye qebûl yani weke serkeftinekê nayê dît naye qebûl kirin tiştekî ne maqûl e ne ji bo wî dibê ev milet باوریه وان به ازبرکردن و حافظکردن نای. برای نه هزار و شد. پس که ایرو هنر کل زانکوین کردستان جیبی بیرا وان بانی نه برای نه. که کامت تبحثا عثمانیه کر. گلک عالی دبیجن پیوندیان عثمانیه لگل میرنشینیان کردان و دمی پیوندیه که وقت ببیجی نه هفسنگ بو. يعني عثمانيان حكم لميرنشينيين كردان ذكرهم براستي بيونديا وان بيونديا كتشاوا جارك تشتكي وصلتنا قال كتابي برينا دبيجا قانوننامه سلطانلي عزيز افندي 1632 دا هاتيه نفساندن اف راپور بو دولت به مراد 4 ام اوی راپورا وینا که نفساندیه و بریا وینا که جی مثلا گاوه الگوریا پروتوکولا دیپلماسیا عثمانی دا گاوه سلطان عثمانی نامه یک بو میرین کرده نفسان کلاس جدا جدا هنه بیگمان خطاب نه گاوه خطاب که گره نامه بی هوای دست بیب که جنابی علیشانی جم بره یکیش خوب چوکترا نبیشی جناب ایروجی نبیشی جناب یکیش خوب چوکترا بیشی جناب ده سلطان عثمانی گره بیشه جنابی علیشان جم جمجی یعنی قراله بله به پهلوی زمان پهلوی و کردیا که به نهروسا قراله جم هلبستین مالای جزیری داشتی در باس جم نزانی جبوی وی لبره اوی گوتنا اوی سلطان عزیزلی گوتنا سلطان سلیمان دوباره که بونی سلطان مراد راپور آخوده دبی حق سبحان الله دبی اف کردستان بیه صدکی قاله کی حسنی برانبر حجوج و یجوج گوتنای رو کی کافر بله عجم کو امپراتوریا من بخیروان هاتیه پاراستن بخیرا کردا امپراتوری پاراست دبی انشالله زاروکی من و زاروکی من و حتی کو هبن تجار قنجیا میرن کردا کو من کرنه جبیر ناکن و تتم التفاتی و بکنو قدر واناکی بگیرن و دیاری اجوان لبشینن
بینی دنیا عالم سلطان عثمان دیاری دشنه به ام دیاریش بو کردا میره کردا بشین یعنی پیوندی هفسنگ بویه پیوانی صدی هفسنگ بیا و هر وها لقال او کیجی لقال عجماجی عینی وصابیه نه تنه لقال سلطان شاه عجماجی برانبریه که بود نابرا بله عثمانی و شاه عجما کی تیزه تر قدری میره کردا بگره بو کو لحربه دا نبدش منیوان كامت از صحبتات تير نابم راستي بارد كم تماشفان جي تير نابن جبركو زانست وعلمكي جلكي برفرها ام مسألة بچند دقيقان داويل ناي جلكي خوشبو سپاسيات كم كتيرو ميباني ما بو هيفيد كم ددمي بيشتشي ام بكار بن صحبتين بيا وهي بكن جلك سودو استفاده بو ماجي وبو تماشفان جي تيده هبو ارهبي ارسر كفتي بي ارهبي نونجي سركفتي بن ان شاء الله تماشا نبانا تشتكي نو فير بونا وقت خو براداي سدي ست فير بونا دست خوش جلكي اسمه